La ayisukeli mhaka nje hikutisela vativi va ku hlelela yona. Ente yiso mingisira mgana lona FM kumembiri timinete ntsena kupela hora ya kumembiri. Beri swi na nkoka ku u tiva ku swakudya leswi u swi dyaka ku na yini endzeni ka swona ku endla leswaku u ta teka swiboho swa ku himpela wa swi lava ku swi dya swakudya sweswo kumbe ke i va hila valava kambe khensani hi loyi a hi tweni lwerini Kensi Lebotpat Tsamena Zukiswa Zimela i-communications manager wa hila ya mahlweni hi vulavula na vona hi pfhumba leri nga kona a Giyana Masingita Mall eka siku ra namuntlha hi twisisa ku antswa mapfhumba lawa na leswi va lavaka ku swi fikelela. Zukiswa, good morning and afternoon. Good afternoon and welcome to Mngani London FM. Afternoon, and thank you so much for having us. Well, we spoke to a lot of people. We spoke to the CEO, we spoke to the programs or officer, administrator, I think. And we spoke to other people that you tagged along, like people from Treatment Action Campaign, who are also here to talk to us about what you're doing and why they're supporting your initiative. Tell us exactly, when I leave here after speaking to you at your table and signing a petition, what am I signing up for? So, one of the things that is really important for us as ordinary South Africans is because we go shopping quite often. And when we go to the supermarkets, it's very difficult for us to know what is inside the food that we're eating. So what we are trying to do here is ask government to give us an opportunity to realize our right to know what is in the food that we're asking. And so if you sign our petition, you are signing on into this call that we're having to say, government, let us know what is in the food that we're eating, because a lot of the time this food is high in salt, high in sugar, and high in fat. In fact, these food make us very sick. Well, we like eating, and because we like eating it, most of the time some of the things that we eat we know are wrong, but you will eat it anyway because you're thinking, yeah, it's chocolate. What harm? I've been eating it since I was 10, 9, 5, 4 at the time. The importance of having this awareness now, what brought Hila up? Why are we here today in 2025? And why do you think the changes still have not been made from the government side? I think one of the things that we're very, we've normalized as a society is that when you hit a certain age, you'll get certain diseases. So we expect people at a certain age to have diabetes, to have hypertension, and to have all these other complications and chronic illnesses. This doesn't have to happen. This is not something that we should normalize and expect to happen. What's really frightening, though, at the moment is that these are no longer just old people diseases. We're starting to see them in younger and younger people. And so if we can arrest these diseases earlier and earlier, it will be for the betterment of ourselves as individuals, but also as a society. We know that a healthy society is a wealthy society. Our health is our wealth. And if we look after ourselves starting from a young age and not only waiting until we reach a point where we have these complications, it's all the better for us. People who pass away from these diseases are loved ones, or parents, or caregivers, or grandparents. It's not something that we should just accept and normalize. It's something that's inevitable is going to happen. We have the right to arrest this development of these non-communicable diseases and prevent them from starting even in our children who are younger and eating more and more these unhealthy foods that, are in fact delicious and we enjoy, but we need to be careful. And I think sometimes these foods these dangerous nutrients are hidden in the foods. So what we're trying to do is highlight, even for those who are trying to make a difference in their health, we want them to be empowered to be able to change, what they're eating so that they're looking after themselves. So one of those robbing and stealing days, I do them informed. Well, let me eat it. Could kill me, but hey, why not? Well, thank you so much, Zukiswa, for making time for us and speaking to us. How many signatures have we got so far? We're hoping to get 20,000. So if people can go to our website and visit hila.org and contribute to that 20,000 number. We're not entirely sure, but we're really excited about the people who've joined us here at Masingita Mall. We'll be here again tomorrow, so if you'd like to come and add your voice as well, please join us. I thought you meant 20,000 here. So I'm like, okay. Thank you. Zukiswa, thank you so much. But Pat, we're coming. We are coming na. Engano ngono ka Africa bula tachala ibula engalo nga itekmbili na CEO ya Hila. Hita ku ri va swi vona ku swi fambise ku yini kumbe pfhumba ra namuntlha ri fambise ku yini. Khensa swinene na le ka Ntsindani.
Komwanyango famsese so Kensan Nyango kusela Ben Stola masingito mo unhlekani lo mingsiri wamgana lo FM akubebiri nhlanu tuminete tsene kuphela ora yakho membera ko tumingsiri minute maka tingane committee maka kanhlekani lo akutwa kwalonga ko 0860 0025543 ngwana mingsiri lo nhleka akuna munhu la kambe ke rin'wana hungu i ku ri ta va ka bula na General Bantu Holomisa ta va ka bula na bona ya fukbila ora ya khomemberi bula na bona la ya fukbila ora ya khomenaro bula na bona hi timhaka tetiya ti fambelanaka na GNU na makungu ya African National Congress ya ku ongeti ya nga hetelela yi ndlandlamuxiwa hi ndlela leyo n'wamka kwala Jimmy Stein ku endleka yini beri mihlongoleriwa yini kwala mi tshama kona ame hakeli ku endleka yini hi ndlela leyo kambe amukeleni n'wana mingiserelo nhleka enhlekani buto mina mfukeni mfukeni na hi na valava cancer swinene loko mi bela riqingho buto mina mi ri yini n'we mina ni ri buto siku rin'wanyana a ni kombela ku ri ni lava vativi va nawu va swe le mintirhweni ne ya va ta kota ku hi pfuna hi kota ku swi twisisa kahle hi mhaka ya ku a hi nge ni le ku tirheni mina ni tirha laha ka khampani liya laha ni nga ta ka ni nga yi boxi vito loko ni kha ni tirha laha mi kuma ku a hi na union eve ni hlohlotela ku va na union loko na heta ku hlohlotela ku va na union eve union yi fika loko union yi fika se hi mina luya ni nga tshama ehenhla ka nwana xin'wana na xin'wanyana se ni kombiwa gete ku va ni landi union ku yi ta ku hi ta kota ku va na timfanelo laha hi nga ku abuse-weni na ndzeni ka khampani se swi endla ku vutomi bya mina byi yima ehenhla ka nwala ku le henhla ka nayiti xin'wana na xin'wana ni nga tsukaniwa hi mhaka ya ku ni vulavula from experience leswi swi nga ni humelela loko hi landini union hi ta na yona yi fika yi nghena loko yi nghenini eve va jika se siku rin'wana ni report-a ku ankona loko ni report-a ku ankona for siku rin'we rero ku vekiwa suspension ku start investigation tin'wana ti famba minkarhi na minkarhi ntirho wu hela yi vhe yi va yi chayini kwalaha ni landa union yaliya ni nga yi tisa ni ta na yona ni famba na yona hi ya a court ya CCMA hi fika CCMA loko va fanele va humesa ti-results lembe rero va nga ti humesi ti rhanga ku ya jikajikiwa ti ta ti huma siku ri khale hi hetelela na mina hetelela ni nga ha swi tivi ku ni ta khoma nsinya muni so van'wani vafuthi sweswi va sele va le ku abuse-weni ku hala na kun'wana emintirhweni va kona lava nga ku abuse-weni se loko ho va hi ri na lava nga na vutivi ku loko xiyimo xi fike so hi endla so hi kota ku tiva ku hi khoma nsinya muni hi sweka yini ku vila yini ku vupfa yini ku hi kota ku hlayisa na mintirho ya hina lero n'we ma ti sola ku mi ya vitana union mi nga se swi tiva ku laveka yini ni tisola ku ni ya vitana union ni tikuma ni luzi ntirho vana va mina sweswi vele ku hluphekeni a va ha ri na papa wo tirha ene a ni la ku lunghisa ku ekhampanini hi kota ku tirha kahle ni tisola ku se ni yini ya tikuma ni yimi moyeni loko ni yima moyeni se va ta hi hala va na matimba va hi sala va loko hi ri CCMA mi sa loko le CCMA ni tsundzuka commissioner loko a vulavula ku case leyi simple ngopfu why labor law yi ri loko ku ve i tsandzeka ku va ntirhweni siku rin'we u fane u fanelanga u submita papila wo report so mara mi siku rin'we leriya ri hetlerini lodzisa ntirho ni lo tshama sweswi ni nga ku vulavula a ni ri mi te ku ndliwe na vulavisisi kumbexani va kume na swin'wana a va lo kuma na swin'wana le ka vulavisisi lebyiya misa lowa union loko hi kha hi famba case loko va ku va kuma swin'wanyana a ku a hi telangi swin'wanyana hi tele case leyi and then a ku heteleleni ka yona loko va vuya va ni tshamisa va ku se ntirho wu herile va vuya va ni tshamisa va ku ntirho wu herile hi mhaka ya ku mhaka liya ya tliliniki ya siku rin'we ya papila ra siku rin'we va ni tshamisela yona se loko ni n'wi vutisa ku se hi teka hi yisa kwihi na yanga ha vuli nchumu swi tikomba ku na hi fumbarherisiwini i ve kahle na ndyangu wa yena hi mhaka ya mina no ve ni huma ni yima ene sweswo hi swa mi fane mi swi voni mi nga se ya ku no ya ku i ka ngani ka hi vulavula kwala ku a hi vanhu vo tala lava ti-union ti va pfunaka konga phela liya yi fambe yi tiya misa luya a tiya a ku hemeste ni ta tikuma ni vule na ku mi mani na swi lava a ku hemeste wa twa case ya wena leswi hi nga yi kombisa swona loko hi wina la i ta swi vona i ta ni khensa hi mali yo vonaka endzhaku ka 3 months 4 months a ha famba case a nga ha ni hlamula ni ya n'wi vutisa ti-result a ni nyika ti-result endzhaku ka 2 years ene n'wina mi tsutsumela ku a nga va a lo fumbarherisiwa ene swa endleka mi kuma ku
yo tsandeka hi mhaka ya ku xo sungula lexi xi fanele xi va kona i ku ndhawu leyi yi fanele yi vona ku vanhu va tirhisisiwa ku yini lomu mintirhweni a yi le ku ndleni. So ndawulo yaleyo na misalo wa ndawulo luya loko a fane a nyika ruling a nyika ruling a favora ka sayiti ra mina mara loko se ku ya huma ti-results a nga ka 2 years ma yi vona 2 years voted laha hi nga ya hi Monday a ku hayi Wednesday ni ta ku nyika ti-results hi fona hi Wednesday ya ku ni nyiki 2 months 2 months a ni nyiki 3 months 3 months kuze ku hela malembe a hi nyika ndaka 2 years. Nemetwe i xiyimo xo tika swinene lexi nga koho milawu yi kona Afrika-Dzonga kambe a yi tirhi mi twile un'wana tolo ku na yena handle ka loko ra ku va hemba mani lava va nga fona va ku ku na xiboho xa le khoto xa le ka labour na le xi nga te ndawulo ya maphorisa yi fanele yindla yini ma swi tsundzuka swi kwala tikweni ra n'wina kama hi twene ku mango misava awura yin'we ta emisekwini a hi amukeleni mani Nkosinathi Chauke ya Nkosinathi eJohannesburg Tembisa Alex Nasoweto ku ya kwala ka Khiso tshama na hina eka 103.2 FM Munghana Lonene FM Makombandlela se nkarhi wo kutwa mavonelo ya wena eka nhlokomhaka Afrika wa vulavula. sweswo mingisero Munghana Lonene FM ni tirhi ana misene mihleketo hi vulavula hi timhaka leta GNU ku na matlhelo mambirhi ka GNU va African National Congress lava va nga vo va tikomba ku va ri vo va nga rhangela mahlweni ku tumbuluka ka leswi thyiweke GNU va vula tani ve ri va lava kumbe va tsakela ku loko swi koteka ku hetelela ku va na ku ndlandlamuka ka mavandla lama nga koho ka GNU hi ndlela yaleyo mavandla yo fana na va United Democratic Movement UDM va nge ri hayi swi kahle sweswo hi ku swi ta hetelela swi tisa ntshamiseko kasi van'wani va nge ri hayi kho va tlhela va vula va UDM va kombisa timhaka ta ku swi ta tlhela swi pfuna na ku nga tshami ku kha ku chuhisataniwa va ku hina hi ta huma hi ku swi ta va swi kha swi tisa ntshamiseko eka mfumo wa nhlengelo hi ndlela yaleyo kasi va Democratic Alliance xikan'we na va Freedom Front Plus i van'wani va lava va nge hayi kho kahle a ho tirha va ka hina hi vona ku hetelela tiko ra hina ri humelela leswin'wana leswi mi lavaka ku ta na swona swa ku ngetela na ku hunguta a swi nge pfuni nchumu loko swi ta ka timhaka ta xiyimo lexi hi nga langutana na xona ene ku mi languta Afrika-Dzonga sweswiwani va ri ku tlula kolomo ka 140 wa magidi ya mintirho yi lahlekile hi kotara ya vumbirhi leswi nga xiyimo xo tika swinene loko hi kha hi languta ka hi ndlela leyi Afrika-Dzonga yi nge le ka xiyimo xa koho mi langutana ku sweswi lama va malamula na woho lama vanhu vo tala va tirhaka koho va nge ku ta lahleka mintirho yo tala hi ngongeti le America swi nge hi olovi ku malamula lawo yaya se swin'wana swa swiyimo swo tika leswi hi lava ku twa n'we ku angula mi ku yini hi ndlela yaleyo kasi yin'wana ndlela ya vumbirhi leyi hi lavaka ku mi vulavula kumbe mi angula eka yo handle ka ya timhaka ta GNU i timhaka leti ta National Dialogue mapatwa va FW de Klerk Foundation na vo va le ku teni na tlhelo rin'wana ra ku kumbexani a ku nyikiwe vulawuri lebyiwani eka vaaki va vula yini hi ku lexi a xi fanele xi va ko a ku fanele ku ya hlanganiwa ku va na tinhlokomhaka ku twananiwa ku ya vulavuriwa yini va twile prof siku rin'wana loko hi vulavula na vona la Professor Tinyiko Maluleke va kombisa timhaka ta ku swi ta swi famba swi ya fika na le ka ti-ward vulawuri lebyi va nga va kha va vula byo ku nga ku ri yini xana ti-foundation leti ti koho ku hi vuyerisa tanihi tiko kumbe to va timhaka tetiya ta ku ti la ku ala ta landzelerisa sweswiya swa va FW de Klerk ta landzelerisa sweswiya swa va Steve Biko ta landzelerisa sweswiya swa va Nelson Mandela ta hi pfunaka ti-foundation totoleto na ku tiva ku va ku nga ri man'wani ya marhavi ya tipolitiki na mi kuma ku se faction ya le ka vandla rin'wana hi mhaka ya ku va xiyimo xi kha xi fambisa leswiya sa hi ku tumingisiro wa mina yaleyo nomboro 086 000 2543 086 000 2543 wo sungula hi lowu nhlekani ahe kala papa mina mpfukeni hi pfukile mi lava na rikhoso bush a hi rikhoso ni kombela ku nghena ka le ya GNU
GNU lava n'wana va rilaka lava mavandla lawa a va ri na mihleketi ya vona yo karhi ya ku onge loko se swi ya mahlweni va nga va na matimbanyana ya ku vulawuri byi talela ka vona tanihiloko va ri na rito nga ku va endlele mfumo lowu nga kona favor so a swi fambisi swona i mhaka ya kahle ya ku GNU yu andzisiwa yi kurisiwa leswaku ku ta hela ku chaviseriwa loku nga kona hinkwako loku leswaku na vulawuri na ti-changes kumbe ku cinca loku va nga ku ringeteka ku endla ku kota ku tirheka like nawu lowu wa bela a va wu lavi hi mhaka ku wu endla njhani wu lava ku vuyerisa vanhu kumbe vunyingi bya vanhu laka vanhu va rixaka ra ntima so a va swi tsakeli so loko ku nghena na vo UDM na van'wana lava a va nga ri kona kumbe na van'wanyana i mhaka leyi ni vonaka onge yi kahle ku ri yi ta vuyerisa GNU ya hina yi kota ku aka na ku lulamisa la ku nga onhaka koho hi mfumo lowu a hi ri ka wona kambe xivutiso ku ta va ku loko mu ku hava swilavi mi va mi kha mi swi languta hi tihlo rila hi swi languta hi tihlo ra ku cinca loko ku fanele ku endliwa ku twananiwa hi koho tanihi government wa nhlanganyelo a va wu sapoti minkarhini yo tala hi mhaka yini ya ku a hi leswi humaka ka vona and a va voni swi ri leswi nga ta vuyerisa mavandla ya vona kumbe tinxaka ta vona kambe ni byeleni ku ndlandlamuka ka GNU swi ta pfuna hi ndlela yihi ku ndlandlamuka ka GNU ku na mavandla na man'wana a ma titeka onge a ma hlangananga kumbe a ma na xiave va ta kota na ku nghena sweswiwa mavonelo a va ri na woho va ta swi kota ku va se ma pfuna a rixaka hinkwaro hikuva a va nga ngheneleli kun'wanyana se sweswi mavandla lama nga ta nghena phela loko vo huma lava va xungetaka ku na mavandla lama nga ta nghena and mavandla lama nga ta nghena ma na ku rhandza kumbe ku navela ka vanhu etimbilwini ta vona na ku tisa ku cinca ko karhi loku nga ta pfuna vaaki hi wahi mavandla lama nga na ku tsakela ka ma nga tisaka ku cinca hi ku vona ka n'wina ni na ku tshemba ku ri mavandla lawa hinkwawo va fana na vo EFF lama ma nga handle ka GNU hikwalaho ka ku va ku ri na mavandla lama xungetaka ku huma na vo va nga va na yona chance ya ku nghena se mi nga vuli muku mavandla hi ku n'wi mi vula EFF mo vandla ra EFF ri na ku tsakela hikuva loko mi ku mavandla ivi mi tlhe mi xaxameta rin'we ma swi vona ku mo ni juta ni mi juta no nyika xikombiso hi yo mhaka ni xivutiso xa mi xi te kahle xi ku mavandla lama mi vulaka hi wahi lama nga na ku tsakela ka leswi swa maAfrika-Dzonga ivi n'we mi nga ni nyiki mi nyika EFF se mi vula ku EFF n'wini yi nga na ku tsakela se loko ku ri ku EFF yi nga na ku tsakela leswi va nga yi votelangiku ku fika kwala ka ku yi va na tinambara to tala swi vula ku yini swi vula ku a va nga swi tivi va lava votaka ku a va na ku tsakela loko ya vhota hi kalanga la ya i xihundla xa vhoti un'wana na un'wana loyi a vhotaka la i va a tiva leswaku ye i wo wina so hi lexi nga lexi karhataka ngopfu ka timhaka ta mihlangano leyo tala un'wana na un'wana a vhotaka laha hambi loyi a nga wa bosa na a vhotela ku wina se loko a nga winanga hi la se swi fikaka se swi endla GNU ya hina se ku va na ku hlanganyela ka mavandla yo tala lama nga matsongotsongo ma za ma endla nhlengelo wa mfumo so i swilo leswi hi tsakelaka ku ri ku twanana na vun'we kwala ka GNU ku va kona ku ri ku ta va na ku cinca na ku pfuneka eka vaakatiko hinkwavo papa hi ku navela ka hina koloko ku navela ka n'wina ku navela ka mina ya ni papa ni na mavonelo ya mina ya loko mi ku ka hina mi katsa na cinare ke le ka swona Khensile papa inkomo papa Khensi makumambirhi timinati ntsena ku nga sibawara ya n'wi hlekani kani Khensile wena nga ningisela kwala ofisini ya wena ya leya manyonyo a hi tlheleni giyani hi ya twa ku n'wanyango i ri yini loko ka ku langutiwa ka timhaka letiya ta project leyi nga koho na vuyeni lebyi nga koho kusuka ka lava va ka healer.org lava va nge a swi ta swi ri kahle ku hi swi tiva ku swakudya leswi swi nga koho i swa njhani Khensi
aye but Patty khensa swinene nkarhi lowu mi nga hi nyika wona le ka nkarhi wa sweswiwa kasi sweswi ku ri vakumembirhi wa mina yi nga si ba awara yan'we hi amukela Mbalati nakambe lava nga CEO ya Hila yo lava ku tiva ku swi fambe njhani kumbe yi rhanga hi sesi loko sesi yi rhange hi vona va ta swi vona ku swi fambe njhani Mbalati sesi mpfhuke Napokean Foshalangwe. hi pfukile sesi mani Lucent Nyeleti Baloy from Mapuve. Lucent mi huma ka Mapuve. Yes. Mi dyondzile ni vone mi yimini laya se mi khome plan fat mi ri ku hlayeni mi nga ku mi dyondze yini kumbe riendzo ra n'wina la loko mi te mi ta hi vhakela mi suka mi ri na yini leswi mi nga ta hi mi ya dyondzisa van'wana no byela van'wana kaya Mina ni dyondze ku hambanisa swakudya hi ku hambana ka swona. Ni dyondze ku hambana ka swakudya hi mayelana na ku nyuhela fat na salt na sugar. Leswi vulaka ku ri munhu loko a xava swakudya a xopeni ku va ku ri na notice yo karhi leyi nga tsariwa hi marito ya ntima yi kombisa ku xakudya lexi u xi xavaka i xakudya xa mafurha lexi nga ku khoselaku diabetes or i xakudya xa chukele lexi nga khoselaku diabetes or i xakudya xo tala munyu lexi nga ku khoselaku vuvabyi bya mbilu hi leswi me ni nga dyondza swona ka siku ra namuntlha se mi ta hamba mi swi vona mi swi tekela nhlokweni ya ni ta hamba ni swi tekela nhlokweni ni tiva na ku hambanisa ka swona ku leswi nga right hi swihi leswi nga wrong hi swihi kakhulu kwalano mi rungula va mani mina ni rungula n'wana wa mina expect Mahlori Xisana my firstborn ni rungula sesi wa mina Lucia Baloyi ni rungula manani wa mina hi teka Clara Baloyi ni rungula ndzisani ya mina Tian Emmanuel Baloyi ni rungula na xin'wanani xa sesi wa mina Khwatsi Blessing Baloyi inkomu ku khensa mina ka ta kombela ku mi hlayela poem ya South Africa before ni tlakuka oho South Africa, wake up, South Africa. What do you see? I see the teenagers dying. I see the teenagers being murdered at an early stage. Where is your future? Where is my future? Where is our future? Of course, it is in our hands. Who can change the world to make it bright and colorful? It's me and you, my brothers and sisters. Think like a winners. Winners are not born. They are made. Be the best of your future. No time to make babies. No time to impress friends anymore. It's time to build our future. I thank you. thank you Mbalati mi titwa njhani hi titwa kahle hi la ku khensa swinene le ka munghana lonene na vaakatiko va le Giyani kahle hi twa hi khomeke kahle ngopfu vanhu va humile va ta kuma vuxokoxoko na information ene leswi hi tela swona hi tela ku save rixaka ma swi vona loko sweswiwani hi languta eka mimiti leyi hi nga ka yona a ka ha ri na munhu loyi a nga ri ku na family member a nga na vabya chukele kumbe a nga na high blood pressure so loko hi humile hi ndlela leyiwani kha hi lemukisa vanhu ku sivela na vanhu lava se va hanyaka na byona vuvabyi lebyiwani aka timhaka swakudya va kota ku tlhogomela va nga teka yini va teka yini hi khensa support ya vanhu va le Giyani hi ndlela leyi va nga hi sapotisa hi swona hi ri Hila hi ri munghana lonene hi twa hi tsake ngopfu ni na n'wina se mi swi twile leswi nga vula hi sesi Lucretia la va karhi va hlamusela ku vo va dyondze yini hi leswi mi langutelaka ku hinkwavo vanhu lava nga hundza hi lava va dyondze swona hi leswi langutelaka swona na ku teka information leyi va yisa na le kaya hi hanya na family member hi hanya ka community ma swi vona se amakumu ka siku hi lava ku vanhu va teka leswi va nga dyondza va swi applya vona mara va tlhela va fikisa le kaya hi hanya na vakhegulu hi hanya na va mhani hi hanya na va papa hi kota ku save rixaka mbuti n'wana mani hina hi khense swinene nkarhi lowu mi nga hi nyika wona tlhelani mi nyika vayingiseri va hina website ya kota kuma vuxokoxoko na ku va va kota ku sayina lava nga ta tsandzeka ku fika laha masentamo vanhu va nga ya ka website ya Hila i ri www.hila.org loko va fika laha va ta kuma vuxokoxoko na link leyi va nga to faka vito ntsena na cellphone number na xivongo na province swi komba ku va ta va kha va sapota nongonoko wa hina lowu wa ku va vanhu va tiva ku hi dya yini na ku va hi tihlayisa hi kota ku hanya va na rihanyo lerinene mina na mi school se hi sayinile ku ri ndlela ya ku va hi komba nseketelo wa ku ha swi twisisa leswi hi nga tela swona la na ku va ku ri hi karhi hi kule hi rini hi karhi hi dya swilo hi nga swi twisisi kumbexani loko se swi pasisiwile swi ta famba kahle but Patty khensa swinene nkarhi lowu mi nga hi nyika wona mi hlayiseka
enkomo n'wanyango ekhensile sinene mhlayiseka number la tikwala so mingisero ngana non FM ikhumemune timineta iseba ora ya khumenaro ora ya khumenaro mangu emsama na mani kosna jauke indlala la ku mingisero mina 0860002543 ayi toni kumikhomethi timaka indlala le un'wana mingisero lo nhleka. Hello Butet. Papa. Ninjani khalanga wa kwa hino? Epokele ngobona buti. Kone balo yale ngamgwamba. Ba re mokopa. Nila tsakela ku tlhuvutsa dzovo leriya ra nhlangano lowu nga kona wu nga pfuxa hoyihoyi. Laya tin'wanyana mayan'wanyana mavandlavandla ya nga tikokela ndzhaku. Mina hi ku vona ka mina khalanga ni vona ingaku lexi xi vangaku nkwetlembetano swinene i vilawuri bya cuma lexi ta mfumo wu nga ya wu ya lava wu xi veka ku ri xi ta fambisa timhaka leta huvo yaleyo. Hi ndlela yihi? Ndlela ya kona hi leyiwa Professor Maluleke mun'wana tivate loko va vula lava ku hoyi kahle nchumu lowu wu ta ku lawuriweni hi vanhu va tipolitiki a wa tipolitiki no va wa mfumo a wa mfumo wu ta ku lawuriweni hi vanhu va tlhela va hlayela ku ri ku huma ka n'wadzikiziki ku huma switandini ku huma ka tiwadi hinkwato ivi hi tlhela hi swi twisisa kahle ku ri ina ka loko ku ve kona switani loko mfumo wu lava mali wu teka ku hi leyi nga ta fambisa a va nga to teka va fumba mali va ku a ku cakunyaniwi kwalano mali yaleyo hi mipfumberini a va fanele va nyika direction sitsanana ivi va tlhetlhela ndhaku ivi hina hi nga vaakatiko na tona teto tin'wana ti lava tshembaka ti kokela handle ti ta ku vulavuriwa hi xin'wana na xin'wana lexi vaakatiko va xi tsakelaka. So hi ku timhaka ti ri tani loko va vuya va ku a ngheni lawani hi ku ha mfumo u lava ku nghenelela swinene mina ni vona ku nga ri swona. Lexi va xi lava hi ku vona se va ri na ti-system leti nga existing a va tsakela ku ri va teka mali va ku n'wina mi nga ya de Klerk na mani n'wina mi nga ya Mandela na mani mali hi leyi hi mi fumbelaku 800 million vonani ku ri mi yi tirhisisa ku yini mfumo wu nga ta swi endla sweswo a wu ta va wu ri irresponsible a va ta tlhela va vuya va rila va ku mfumo wu irresponsible ku ya mavonelo ya mina lamatsongo ni vona yi ri kahle ngopfu mhaka leyo vaakatiko va ta tshama va tlhuvutsana na dzovo leri va tikelaku ivi swi ta famba hi rilelo mali yaleyo a ku onhiwa ka yona mara nkinga yikulu la ka hina laha tikweni i ku hi lava ku ya tshamela tlhelo ku fana na loko votiwa ivi ku ta van'wani va vhota va nga tiveki nchumu loko va vhotele murhangeli loyi a nga tiveki nchumu hi vuya hi gungula hi ku a nga tivi nchumu loyi a nga lunghaki njhani ku ve hina hi yangi ya vhota laya hi pfumelele lava nga tiveki nchumu va ya hi vhotela loko va vhotele ya loyi a nga tiveki nchumu hi vuya hi gungula a hi fanele hi huma la ka swona hi hluvuka switsanana hi ku loko va ku take part hi tsutsumela laha hi yimisaka ko na hina hi kona hina vangoveni hi kona hina vabaloyi a hi sizeni hi tlhuvutsa swin'we a ku ri mavonelo ya mina lamo Butet. Ni matwele papa hlayiseka na cancer swinene la ka Mugwambani ayi kundeni la ta vuya ta ka riqingho rero 0860002543 ndzi bula na statistician general Swenga Maluleke languta ka tinhlayihlayi letiya ta kotara ya vu ya vumbirhi twa ku yi fambe njhani loko swi ta ka timhaka ta tinhlayihlayi ta lava va pfumalaka kumbe va lavaka mintirho hi ndlela leyi kambe sweswo hinkwaswo andza ka mahungu ya misava awara yan'we kambe sweswi ni hundzela se i nkarhi wa ku twa mavonelo ya wena eka nhlokomhaka Afrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM makomba ndlela ya amukele n'wana mingiserelo Nhlekani Butet ni njhani? Epfukele ngobona buti. Hi pfukile buti. A cancer. GNU hi laha ni nga ta rhanga kona Butet. GNU yi lo tivumba hi mavhotelo ya hina. Ivi loko yi tivumba before yi va GNU va rhange va ka a hi twananeni hi nghena ka GNU. Va si halali mavativa a ni nge va vuli va nga lavi ku nghena ka yona. Va ta na ti-reason ta vona va futa titwakala van'wana va ka ANC ya Ramaphosa ANC ya munhu un'wana na un'wana la South Africa
ene hi yona liberation kambe a hi swona ku ya munhu un'wana na un'wana mi ngo kumbexani ANC ya un'wana na un'wana laha tsakela ku va xiphemu xa yona a swona no hi swona leswi ni swi vulaka Buthpet vo lo yi tsan'wa vanhu ni vula hi ntalo la ya hi ntalo hayi un'wana na un'wana hi ntalo ivi va twanana ka tanani hi ta vumba GNU va sihalala lava ni nga ta ka ni nga va vuli hi mavito ivi loko va sihalala va nga ngheni va twanana ene loko mo swi langutisa kahle this GNU hi yona leyi functionaka kahle tiko leriwa ri stable hi mhaka ya GNU sweswi nena n'we hi nga ku vulavuleni ma swi fila sweswo a filling station mi kuma na ti-price ti ri kahle ti tshamisekile ti kha ti controleka problem leyi ni nga yi vona yi nga endliwa hi ANC i yin'we ntsena i ku ya amahlweni as if hi vona lava nga khoma la tikweni va rivala ka sweswi phela ho fane hi share hi le ka power sharing hi lava nga tsandzeka ku va swi twisisa ku vele kwihi hi ku before Buthpet a byo vulavula phela a hi nge a byi ri ka veri aka imbizo ya vona byi hey comrades sweswi hi fane hi va nyika budget ku ya increase 1% VAT ivi byi approve byi fika byi vulavula ivi swi tshama byi ri majority mara ni vula ku okay na mitwa mara leswo byi mi vula yini mara ha kona mi vula loko mi a ni bzinyaji bzinyaji la bzinyaji byo ka byi nga tirhangi kahle sweswo phela mi nga rivala ANC yi nge he pfuki wu nantswini mfumo mi mi twa kahle ni vulavula ni nga tinyingi Buthpet a va nge wu nantswi mfumo a Western Cape a va nge wu nantswi mfumo a KZN a va nge wu nantswi mfumo a Gauteng ene va ni le Northern Cape ni le North West swi le ku teni hi leswi va nga endlisa swona a ni va vuye va hi kuma hi visopfa a ni vele ku rinyiweni loko va ka va rinyiwa mi fika njhani n'wina ka ku va nge byi nantswi loko va nga byi nantswi byi ta byi ri na mani no mara a Gauteng va nge wu nantswi mfumo laha a mi se nyika xivangelo hi mhaka yi vele ku tirhinyiweni vele ku ndeni hinkwaswo sweswi mi fike njhani n'wina kwalaho so love njhani kasi ku hi loko i tirhinyiwa loko i ti langutisa i ti xiyaxiya ku leswi swi endlaka swi right i ni endla swa right and a ve endla swona sweswi mina n'we hi nga ku vulavula swi le ku katsakeni hi xiyimo xa le henhla swinene se ku tirhinyiwa ka vona loko va kha ku tirhinyiwa na vanhu lavona i tirhinyiwa i kha onhelela i kha i onha Buthpet na ni nga yi chavi loko i tirhinyiwa i ti veka ka position ya kahle ya ku i tirhinyiwa i ti byela ku sweswi hi leswi leswi mi fanelaka ni swi endla direction leyi i fanelaka hi yi teka hi leyi a ku na direction leyi va yi tekaka ma swi vona ku va lahleki vete va foma lesiya xa commission ve le ku withdrawing ti-foundation letiya ti-withdraw va swi twisise kahle ka cases swa vanhu va rila hi hina hi ku va lava ku hakeriwa kumbe a va lava ku dyela i va swi twa ku hina a hi ngheni ene ti-foundations leti a ti fanele ti tirhile na khale before even ti-invitiwa why ti fanele ti invitiwile hi ku mintirho ya tona ti fanele ti tirha sweswo hi swona vulaka swona ku hikokwalaho ka yini ku fanele ku va mahungu ku va tshikini hi ku vona ka mina ti hi vuyerisa yini ti-foundation ti nga koho nakoho hikokwalaho ka yini ku va mahungu ku va tshikini i ntiyiso hayi ku fanele ku va mahungu ku to ti-foundation teti ha impela Buthpet phela to hi pfuna nchumu ti tele vo Helen Suzman Foundation Nelson Mandela ma ti tiva Thabo Mbeki Foundation a vo hi pfuna nchumu ene hi lava a va ri kona i vo has been hi lava a ku ri lava a va fanele va endla something va tisa difference aka ndhawu ya hina a va endli nchumu aka swona so a swi hi vuyerisi nchumu swi vuyela back to square one laha a va fanele va swi twisisa ku national dialogue a va fanele va faka ordinary people lava a va fanele va va komba ku hi leswi hina leswi hi swi twaku ene hi twa ku vava hi ndlela leyi na leyi hayi ku ri va teka vanhu va va tsavula va ka hayi n'wina fambani mi ya endla leswi na leswi phela xilo lexi vavisaku administration ya president Ramaphosa i ku consulta swi nga heli a va swi koti ku yima va va na standpoint va ku leswi swi fanele ku humelela xin'wana na xin'wana va fanele va consult each and everything phela leswi a swo va pfuna nchumu
se va rinyiwa njhani ANC loko va kha va yi dlayelela nebetwe hi swona Butheta. inkomo n'wina mi nga swirho swa ANC muyingiseri loyiwani ri mi nge wu nantswi mfumo n'we mi ri vulavulani phela loko mi nga vulavuli swi to twa li nga ri ntiyiso ni n'wi vutisile ku i fike njhani kwalano kumbe loyi ta n'wi hlamula hi amukeleni loyi nhlekani mi amukeleni ka Munghana Lonene nhlekani mpfukeni Butheta i pfukeni minjhani mpfukeni xikhulu xa mina wena ni tiva i yima na ro vandla ra ANC ni byeli i ri mi nge wu nantswi mfumo a mi le ku tirhinyiweni nchumu n'wina mi ri yini wu ta nantswiwa Butheta wu ta nantswiwa ku na ti-challenge Butheta wu ta nantswiwa mfumo kambe n'we mukhomi yi tana na yo Butheta la khoma leya ti-foundation ya lava FW de Klerk Foundation Tepelet Foundation Namtepe Foundation at least ti kuna ti-municipalities ta hina se ti-foundation ta ku talo va phusha ti-agenda ta vo vola ku ti vuyerisa se va de Klerk Foundation loko va ka va yi support national dialogue mina a swi ni endli nchumu hi mhaka ku i-Khaled Foundation leti ri kona mara vaakatiko va vhota namuntlha mundzuku va ya xitaratini n'wana a pasa hi 100% a vuya a tlhata a hlupheka se loko this administration kumbe president Ramaphosa va chuza va hosi N'wamiti na va Dr. Bill Khanyana na va Professor Tinyiko Maluleke va ndlela va ta pfuna government because ku na ti-stakeholders to tala va phusha ti-agenda ta va lava ku ti vuyerisa ka mindyangu ya vona se mina loko namuntlha va ta in public va de Klerk Foundation va ku vona a va yi support a va ti humesa ka national dialogue ma swi ni endli nchumu ti-foundation to tala a ti hi pfunangi hi nchumu na South Africa yo pfuna hi Mtepe Foundation a nga pfuna ti-municipalities ta hina na matiko man'wana na team ya tibolo se mi hi ku ya hi mina vanhu va South Africa vanhu va tipolitiki vanhu va ti-non-government organization a va tshiki that team ya national dialogue yi tirha ntirho wa yona swo swa mali va complain hi yini phela Dr. Bill Khanyana va yi ku holeni la i ti-logistic mi fanele mi cheriwa petrol mi fanele mi ni hakela tikilo ku fanele ku dyiwa that 700 million ya ku that team ya 31 members yi kota ku yi chela petrol a vo hola va those people se vanhu va kambe swi le divaka ene xin'wana xa ku hetelela Butheta va Dr. Bill Khanyana kumbe team leya national dialogue na va hosi N'wamiti a ku yimela tihosi letin'wana va consulta vaakatiko those people va consulta ti-stakeholders ta ku hambanahambana a va yi va tirha va ri voxe a hi supporteni team leya national dialogue and then vanhu lava va tata ka miyexe va ta consulta ti-stakeholders hinkwawo a hi va nyikeni chance Butheta a hi va nyikeni nga politiki xin'wana na xin'wana a hi nyikeni chance hi that team nga politiki xin'wana na xin'wana a hi nkarhi hinkwawo hi fanele hi kaneta Butheta loko munhu a ndlela swa kahle a hi khenseni hi nga hlawuli majoro hi komba wona leswinene a hi n'wi khenseni munhu na metweri vutomi hlayisekani xikhulu a khensa tsundzukani mingisero wa mina a FW de Klerk foundation ntsena ti-foundations va ti vitana ti-legacy foundations tin'wana ta tona i va Thabo Mbeki Foundation tin'wana ta leti ti va Steve Biko Foundation sweswo swa ku taniya kambe hi kumeni mahungu ya misava i awara yan'we hi loyi hi lava mani Nkosinathi Chauke mani Nkosinathi nhlekani eJohannesburg Tembisa Alex Naso rhumela nkandziso wa rito ra wena hi WhatsApp na Telegram eka 065 744 3911 sweswi na Butkhalanga kwala tintambini na vayingiseri va Afrika va vulavula mina Yos Ndlovu leswaku va eda tiphati tin'wana ka GNU swo fana swi nge sizi nchumu na sweswi a ku na nhloko a ku na ncila hi xi lexi va nga xi endla ku komba onge va na nhlangano hi xi xi vonakalaka mani se vona nix dani ku ri a va vulavuli nchumu voho as GNU hi mhaka leyi Dudula yi endlaka leyi Dudula yi kumaka ka constitution
ya ti-immigrant ku ri ti-immigrant to ti fika tikweni ti fanekele ti endliwa njhani na ka timhaka ta titliliniki timhaka ta tiphurayivhete na timhaka ta government. GNU le a yi vulavuli next yi lowi va lo wi a ni tivi leswaku va la ku eda va la ku endla yini va tsakisa hi yini a va edi mara swo fani zero but kala Ahee Max, no va na concern yana hileswa vo Statistics General Maluleke leswi va swi eka ntirho lowu vona va wu tirhaku va hetela na tinhlayo to Afrika-Dzonga ku na mintirho yi nga lahleka swikuyini sweswiya swo ka a ni swi landzeleli because na swi vona ku ri nga ri a swi fambi hi nawu a ve tshama va ta hi byela ku ri a South Africa i vahlapa vangani vo pfumala maphepha laha vona va nga ku tirheni va nge hi humesi nambara yaleyo because ni va na like nyana ku na famba nyana a tikhampanini to tala most mi kuma ku 85% i vanhu vo ta hi le handle tin'wani 100% vanhu vo ta hi le handle. So loko a va kota ku la ku tirha na walowo ntirho va kota ku la ku vona ku ri i vahlapa vangani lava tirhaka a tikhampanini va ri hava emaphepha inkomu. Ma vona loko se mi sungula va 85% na va yini se matikisa kwala mi fike njhani n'wina ka 85%? mi va lo mi nyika ku mi hlayelela phela 85% yo vula ntsena ka vanhu van'wana na van'wana va dzana 85 i vahlampfa nako hi ta va vutisa statistician general la kambe ku va mi nga swi tivi swilo a swi vuli ku a hi ntiyiso sungula mi loko va vona u ta tiva ku va ndlisa ku yini ma swi vona. rhumela nkandziso wa rito ra wena hi WhatsApp na Telegram eka 065 744 3911 sweswi. Inhlekani botpet aka Afrika wa vulavula botpet la malulana fanele Raison Ngobeni agandlani ka khana muganga wa ka Davula. Swi tikomba ku ri na xiphiqonyana ka xinchinana lexi ni nge le ku xi tirhiseni ku va ni ku tisela ti-voice notes a toho hi ndlela leyo sis Grace va ta hi pfuna ku hi kota ku vona ku yisa ku yini mahlweni la ku bula na statistician general Risenga Maluleke hi bula na vona hi tinhlayo loko xikwembu xi katekisa ni ta tlhela ni va twisana leswi miyingiseri a nga kuma na ti-85% a ni tivi ka ti kuma kwihi kambe ni ta va twisana tona ti-85% letiya va twa ku ve ri laha handle la ku na 85% hi kota ku twa ku va angula va ku yini bona hi mhaka yoyoleyo hi mani ringeta loyi futhi. Inhlekani botpet aka Afrika wa vulavula botpet la malulana fanele Raison Ngobeni agandlani ka khana muganga wa ka Davula. Botpet na ku nghena aka nhlokomhaka leyi nga kona leya national dialogue kwetlembetana lowu nga kona kumbe njhekanjhekisana lowu nga kona lowu va wu vulavulaka le ka national dialogue lowu nga ta fika wu tlhe wu pfuna hina vaakatiko tanihiloko va ta tshiva vuya ka hina hi va nyika leswi hina hi nga na swona. Se ku va ku na ti-foundation tin'wana leti swi vonaka hi ndlela yin'wana ti la ku tlhelela ndzhaku mo ni vula leswi botpet na loko ku sungula GNU vanhu a va yi teke hi ndlela yin'wana mi nga hlamali ku mi vona vanhu sweswi va kha va nghena va ku va phati ya GNU i mhaka ku a va nga swi twisisi ku yi tirhisa ku yini na national dialogue vanhu a va le ku yi twisiseni ku yi tirhisa ku yini leswi endlaku ku va na nkwetlembetano lowu nga kona inkomu botpet. Nhlekani khalanga na ncindana kwala studio ka Afrika wa vulavula mina Frantsi kula kwala Pitori amakawunyana la ku ta vulavula hi leyi ya mavandla lamatsongo ku va a nghena aka GNU. Ni vona yi ri mhaka kahle ku mavandla lawani a ta kota ku vumba vun'we kumbexana a nga tisa nhluvuko a tisa ku humelela a pfunetana kwala ka GNU a pfunetana na vandla lerikulu mavandla lawa ya vo UDM na vo Freedom Front na yan'wanyana hi wona a nga na ni vonaka ku ri mihleketo ya kahle ku ri a nga nghena ya endla nhlangano wun'we a tisa vun'we eka GNU handle ka a ta hunguta ku kokelana ka mavandla ku fana vo MK la nga na ku kokelana swinene inkomu swinene. Kambe swi tala mi kambisisa kahle ku na vamani ka GNU va MK
i vandla ro kaneta ra ximfumo ra Afrika-Dzonga leswi swi vanga hikuva va ri vo va nga na tinhlayo ta le henhla eka lava va nga ri ku kona ka GNU sa ntivo ku va nga tsakela kusuka ka xitulu lexi va nga ka xona va lava ku ya va ka GNU na kambe a ve le kona sweswiwani ka GNU loko va va lava ku lawa man'wani mavandla ku ya nghena va kha va lava ku fikelela yini i swivutiso leswi vanhu va nge le ku tivutiseni swona kumbexana hi ta tsakela ku twa n'wangulo wa wena eka yona mhaka yeleyo kasi ke hi tlhe hi langutana lava va lava ku nga va ku ri na lava tsakela ku huma ke hi ku vanhu vo fana na va Freedom Front Plus a va tsakisiwi hi xiyimo xexolexo ku katsa na vanhu vo fana na va Freedom Front Plus na va fana na va Democratic Alliance va nge a hi languteni ka ku tirhiwa va ka hina hi hambana na timhaka ta ku hi swi nge titlukwa swi ku chakalana sa hi tivi ku ngomeri yini kwalano mingisiro mina ta twa n'we ka nomboro ya le ya ntolovelo ya 0860002543 inongonoko Africa wa vulavula hi le ka Munghana Lone FM a ni fana ka ni bula na Statistician General Risenga Maluleke hi twa ku tinhlayo leti ya ku ya hi laha ti nga tshama ko ti nga va ti yimise ku yini swi vula yini sweswo leswi kamba hi le ku va kumeni mihlolo leswi a swi tshama swi va ko ku hi ta bula na vona ivi hi nga va kumi kambe ke swi ndlekile sweswi ku hi le ku va kumeni ku hi kota ku twa ku tinhlayo ti ri yini loko hi kha hi languta kumbexana n'we mi nga va kumeri kusuhi na vona va byeleni mun'wana ati ku ayi leswiya a hi tshembisanini swi ndlise ku yini kumbe va cince miehleketo ke kambe ke hi ta vuya yisa mahlweni endzhaku ka leswi sweswo mingiselo Munghana Lone FM akomandela a hi mi tweneni mingiselo mehe ku mi khometi timhaka 0860002543 kumbexana liya ya Statistician General Risenga Maluleke a hi pfumeleni ku yi tsandini hi ndlela yaleyo kambe ke a hi mi tweneni ku mi khometi timhaka kwala mi nga koho hi kota ku twa ku ti ri yini timhaka ka 0860002543 ku fika laha ka hafu ku bila awara ya 13 hi bula na General Bantu Holomisa hi ta va kha hi bula na vona hi kha hi twa ku vo va ri yini loko hi kha hi languteka timhaka leti ta ku ndlandlamuka kumbe ku ndlandlamuko wa GNU swi tikomba ongeti vo va twa swi tshamisekile hi ndlela yaleyo se hi ta va kha hi bula na General Bantu Holomisa General Bantu Holomisa hi ta va kha hi bula na vona ni tiri hi ta va kha hi bula na General Bantu Holomisa hi hafu ku bila awara ya 13 hi lava ku ta twa ku vo va ri xifaniso xa GNU ku ndlandlamuka mbuyelo wa koho ku ta va ku ri wihi hi ndlela yoleyo kasi ke ta tlhe hi bula na va masipala wa Vhembe hi twa ku vo va ri yini loko swi ta ka timhaka ta mani lava va rilaku le Phugwani leyi va nge ri hayi ku hava mati ya ni twa muhumelerisi va ku mhaka liya a ni ku yi tsandini ongeti se yi lunghile Statistician General Risenga Maluleke se va kona la i mani hi twa ku va ri tinhlayo ta kotara ya vumbirhi ti fambise ku yini mhaka leyi mina ni lavakulu ku nongonoko lowu hela kumbe xiphemu lexi hela i ku hi fika njhani ka ku ku na ku tlakuka ka vanhu lava nga kuma mintirho kambe nhlayo ya vanhu lava pfumalaka mintirho yi tlakuka ke swi va swi kha swi tinhlayo ti kha ti swi tirhisa ku yini hi ndlela yaleyo n'wana tinhlekani mi amukeleli ka Munghana Lone FM hi losile vakon'wana na ku losa vayingiseri na mi vona kumbe le ku tirheni ku hi teka ku nhlatswa mi nga yi kumi kambe a swi na mhaka swa siku rin'wana bulu ra siku rin'wana rero vakon'wana n'wana tinhlayo ti komba ku tlakuka ka ku pfumaleka ka mintirho kumbe Afrika-Dzonga hi nyika ni xifaniso kotara ya vumbirhi yi mi nyike xifaniso xa njhani xo sungula muhaxi hi ta tsundzuka eka kotara yo sungula ya lembe a hi ri na 16.8 wa mamiliyoni ya vanhu lava va pfumala mintirho nhlayo yaleyo yi tlhandlukile nyana hi 19 wa magidi yi tlhela yi ya vuya kwalaya ka 16.8 wa mamiliyoni ya vanhu lava pfumalaka mintirho kasi lava pfumalaka ni khomeleni ya vanhu lava va nga emintirhweni se swi ta vula kusuka ka kotara yo sungula ya lembe a hi ri na 16.8 wa vanhu lava va nga eku tirheni na sweswi hambileswi yi nga tlhandlukanyana ha ri ka 16.8 wa mamiliyoni kasi lava va pfumalaka mintirho a va ri ka 8.2 wa mamiliyoni va tlhandlukile
hi makume hi dzana na makume mune ya magidi 140,000 va ya eka nhungu khoma mune wa mamiliyoni ya vanhu lava pfumalaka mintirho. Se leswi swi endlaka leswaku hambileswi nhlayo ya vanhu lava nga eku tirheni yi nga tlhandlukanyana, leswi endlaka leswaku tiphesente ta hina ti ya henhla i ku nhlayo ya lava pfumalaka mintirho yi tlhandluke hi xiyimo xa le henhla swinene. Hi nga swi vekisa leswi lava nga na mintirho va tlhandluke hi 19 wa magidi 19,000 kasi lava pfumalaka mintirho va tlhandluke hi 140,000. Se hi swona swi endlaka leswaku swi khayi magoza ra hina ra ku pfumaleka ka mintirho ri ya eka 34.2 wa tiphesente. Ku ve vanhu lava pfuleriwa va suka kwihi? Hi ku swi twa longe vo pfuleriwa n'wanatiko ku pfuleriwa van'wana va kha va ku n'wina va kuma mintirho 19 wa magidi, n'wina vo pfumala mintirho va hlayiwa va kha va suka kwihi? Xo sungula muhaxi hi ta tsundzuka leswaku vanhu lava va nga ringanela ku tirha etikweni ra hina hinkwaro i 41.8 wa mamiliyoni. Exikarhi ka vona loko se hi vulavula hi vadyivahlampfi hi ririmi ra vadyivahlampfi hi ta ku lava va nga eka labor force hi lava va nga emintirhweni kumbe va nga ri ku emintirhweni va nga ku laveni ka mintirho. Valava i 25 wa mamiliyoni 25 million. Se eka valava se hi boxile ku 16.8 wa vona va le ku tirheni, kasi lava va 4.4 eka kotara ya vumbirhi va pfumale mintirho. Se hi lava ku ta laya swa ku va huma kwihi. Ku na lavaya va 3.4 wa mamiliyoni va nga lava mintirho va kondza va gadza, se discouraged work seekers lava. Se loko va tshamile mi ta tsundzuka eka kotara leyi nga hundza a va ri ka 3.5, se va sukile ka laha va tshami kona hi ku karhala ka ku pfumaleka ka mintirho kumbe ku gadza, va tlhela va ya eku laveni ka mintirho hambileswi va nga yi kumangiku va tlhelele ku laveni ka mintirho. Se hi swona leswi endlaka ku vanhu lavawani va huma eka swiyenge swo karhi, kasi van'wana hi lava ekusunguleni ka lembe a va tibyele kumbe a va navele ku ya swikolweni loko va huma eka tidyondzo ta le henhla ta matriki na ta tiyunivhesiti. Se mi kuma ku a va ha languta magoza yo ya xikolweni, loko va pfumala ndlela yo ya xikolweni va suka se va lava mintirho hiko va kumekaka kona vanhu lava. Se ya vulavuleka n'wanati kambe ke a hi languteni xiyimo lexi hi nga langutana na xona tanihi Afrika-Dzonga sweswiwani ku na ku langutela ka kumbexana ku nga va na ku lahleka ka mintirho ka tikotara leti nga ta landzela endzhaku ka loko president wa America a tivise swikhiri. Sweswiwani loko hi vulavula hi tinhlayo leti mi ti tshaheke la namuntlha 140 wa magidi na lava va 19 wa magidi 19 wa magidi va kha va swi kha swi ta swi huma kwini le ku ringeteni ku languta ku na swiyenge swihi leswi swi nga pfuna ku thola vanhu va kolomoya ka 19 wa magidi, kumbe ku nga ku ri na swiyenge leswi nga khumbeka ka ku vanhu va 140 va ka va nga ri na mintirho. Hi marito man'wana ku na ku lahleka ka mintirho ku vonaka ka tinhlanhla leti. Swiyenge leswi swi nga ringeta leswaku vanhu va va na mintirho i xiyenge xa mabindzu lexi nga nghenisa 80 wa magidi ya mintirho, xi landzeriwa hi xiyenge xa matirhelo ya le makaya leswi swi vitanaka ti-private households, ku nga vanhu lava hi pfunaka ku sweka na kwalomu ya tinghadini ta hina loko van'wana hi ri mintirhweni. Lexiya xi engetelele mintirho hi 28 wa magidi, kasi ni xiyenge xa vuaki construction xi nghenise mintirho leyi ringanaka 20 wa magidi ya mintirho, ni xiyenge xa swicelwa 3 wa magidi kumbe magidi 3 wa mintirho. Se leswi swi nga tsandzeka kumbe swi nga kokela endzhaku, lexi nga kokela endzhaku swinene i xiyenge lexi xi vitanaka community and social services, lexi katsaka na vatirhela mfumo ni vukorhokeri lebyi hi byi kumaka, ku nga ha va ti-expanded public works, swilo swa mintirho kumbe vanhu lava va thoriwaka lomu tiyunivhesiti ku ta pfuna hi minkarhi yo karhi kumbe eswikolweni. Kwalaho hi lahlekeriwe hi 24 wa magidi, kasi eka xiyenge xa vurimi
hi lahlekeriwe hi 24 wa magidi ya mintirho. Xiyenge xa timali na xona xi lahlekeriwe hi 24 wa magidi, kasi xiyenge xa vutleketli xi lahlekeriwe hi mintirho leyi ringanaka 15 wa magidi. Xin'wana xiyenge lexi nga lahlekeriwa hi xiyenge xa gezi ni mpfuopuo wa tinhundzu ku nga manufacturing. Se mun'wana swa fika laha mi nga vulaku ku tinhlayo ta vanhu lava nga thoriwa ti tlakukile loko mi vula vanhu lava thoriwaka swa nkarhi nyana, na lava va nga mi ku tinhlayo ta vanhu lava nga lahlekela hi mintirho ti tlakukile loko mi languta vatirhi vo valavo? Hi ku ya hi swiletelo swa International Labour Organization, ku nga wona nhlangano wa misava hinkwawo le hansi ka United Nations, lowu kucetelaka matiko kumbe wu tirhisanaka na matiko leswaku hi vulavula hi ku munhu loyi a nga ntirhweni hi wihi. Munhu loyi a nga ntirhweni i munhu loyi a tirhaka awara yin'we kumbe ku tlula hi vhiki. Leswi vulaku a ka n'hweti hinkwayo loko a tirhe tiawara ta 4 kumbe ku tlula, hambi a lo tirha tiawara ta 100 hi vhiki kumbe tiawara ta 40 hi vhiki, loko ntsena a tirhe awara leyi tlulaka yin'we kumbe ku tlula a kha a holeriwa. A hi vuli leswiya swa ku u ta holeriwa hi xisakani xa matamatisi kumbe khala u ya tirha kun'wana u nikiwa munyu kumbe swakudya, kun'wana va nikiwa vuswa va ku xihola phalichi na yini na yini. Se leswiya swa ku u fanele ku va u kha u holeriwa hi mali. Swa humelela muhaxi mi kuma ku van'wani va tirhela swikhumukani van'wankumi, ko fika tirha awara yin'we a koropa kwalaha. N'winyi wa yindlu leyi ya xikhumukani loyi i le matikweni ya le handle ngopfungopfu lava valungu. Mi kuma ku hi n'hweti va n'wi holela kwalomu ka nhungu wa magidi 8,000 kumbe 10,000. Se ntirho lowu hi leswi va hi tsundzuxaka swona lava International Labour Organization. Se swi vula leswaku lava va nga ka mintirho ya nkarhi hinkwawo, permanent jobs, na lava va nga ka mintirho ya xinkadyana ku nga ti-temporary jobs, ntsena loko va tirhile loko hi ya bula na vona swi vula leswaku ve le ntirhweni. N'wana ni kombela mi ni pfuna ku yingisela nkulukumba loyi. No va na concern yana hi leswa vo Statistics General Maluleke leswi va swi eka ntirho lowu vona va wu tirhaku. Va hitela na tihlayo to Afrika-Dzonga ku na mintirho yi nga lahleka swikuyini sweswiya swo ka a ni swi landzeleli because na swi vona ku ri nga ri a swi fambi hi nawu. A ve tshama va ta hi byela ku ri a South Africa i vahlapa vangani ku pfumala maphepha la vona va nga tirheni. Veke humesi nambara yaleyo because ni va na like nyana ku na famba nyana a tikhampanini to tala most mi kuma ku 85% i vanhu vo ta hi le handle, tin'wani 100% vanhu vo ta hi le handle. So loko a va kota ku la ku tirha na walowo ntirho va kota ku la ku vona ku ri i vahlapa vangani lava tirhaka a tikhampanini va ri hava leswi mi ni nga hlamula swona nte n'wana mi vula a mi tirhi a ni zama ku mi vulavulela mun'wana ati kambe hayi swa ntwa ku vula n'wina nte a swa vo sweswi kambe n'wina mi nga n'wi hlamula yini mi ngiseri loyi ni sale minute na half n'wana ti la ku khensa xivutiso lexi humaka eka muyingiseri. Kasi khale loko ku yiwa xibakeleni muhaxi a va pfa va ku u nga bi matihlo u nga dlodli loyi u bananaku na yena. Se muyingiseri la i ba matihlo i ri a ndzi se tshama ndzi ta boxa i va hlampfa vangani va nga kona haleni tikweni ra hina. Xo sungula hi census ya 2022 2022 hi boxe leswaku laha tikweni ra hina ra Afrika-Dzonga ku na 2.4 wa mamiliyoni ya vanhu lava humaka ematikweni ya le handle. Eka valava 45 wa ti-percent 45% va huma etikweni ra Zimbabwe. Leswi vulaka leswaku lava humaka eZimbabwe va fika kwala ka 1.1 wa mamiliyoni. Van'wani va huma eMozambique na Vangilandi na yini. Kasi ka lembe rolero hi tlhele hi boxa leswaku lava va nga eku tirheni va humaka eka tiko hinkwaro, lava va humaka ematikweni ya le handle
1.6 wa mamiliyoni kambe lava lavaka mintirho swa tikomba leswaku lava humaka hi le handle va kota ku hatla va kuma mintirho leswi hi swi vitanaka absorption rate ku tlula lava nga laha tikweni kumbe lava nga tswariwa laha tikweni ngopfungopfu emapurasini na lomu tindhawini ta vurimi hikuva a swi khathaleki ku va u ri na tidyondzo to tanihi kwihi kasi lava humaka lava nga tswariwa laha tikweni absorption rate ya vona yi le hansi swinene nyana hi tlhele hi boxa na ku pfumaleka ka mintirho ka vanhu lava va nga tswariwangi kona laha tikweni ku pfumaleka ka mintirho ku le ka 18 wa tiphesente kasi ka vaakatiko ku le ka a ku ri ka nkarhi wolowo a ku ri ka 32 wa tiphesente se leswi muhaxi a vulaka swona ha swi amukela kambe no ala leswiya swo ba matihlo mhaka leyi a hi fanelanga ku dlonyolana loko hi ri xibakeni a hi vulavuleni kahle swibasile Khensile Mugwanati mina ni yo ku byela ku hayi hi mhaka leyo a mi swi landzeleli hi yo mhaka mi nga swi twi loko hi swi vula kambe a ni tshemba ta swi landzelela ku ya mahlweni Mugwanati ni khensile nkarhi wa n'wina inkomu haxi ni ku khensa vayingiseri i xitichi xa le kaya xa Munghana Lonene amen khensile Mugwanati swo vingisela Munghana Lonene FM a hi kumeni nhlokomhaka ta mahungu na mani Nkosi na Chauke ivi hi kuma the General Bantu Holomisa Iswa swo mingisela Munghana Lonene FM va African National Congress va vulavuriwa va kha va kombisa timhaka ta leswaku a swi ta va swi ri kahle ku kungeteriwa GNU ku na mabandla yo tala lama nga komisiki ku tsakela hi timhaka toleto hi ndlela yeleyo se kambe va UDM va tikomba va nga ri na xiphiqo hi mhaka yeleyo va swi amukela va ri swi ta pfuna kambe ke swi ta pfuna yini a hi amukeleni murhangeri wa UDM tlhelo xandla xa holobye wa timhaka ta vusirheleli the General Bantu Holomisa. General, good afternoon and welcome to Munghana Lonene FM. Good afternoon. How are you? I'm fine, thanks, man. It's been long since we spoke, General. Yes, your homeboy has detained me without trial in the government of national unity. That's President Ramaphosa. Yes. Talking about the government of national unity, the ANC has since suggested that there's a need to expand the GNU, and there's been various reactions from different parties, including UDM. Maybe let's start from there. As UDM, what is your take on the expansion of GNU? Well, there's nothing new which is being suggested by the ANC. You will recall that right from the word go, they invited all political parties. And then I think other parties were ready to get involved. And other parties said no. So we must also remember that in the elections of 2024, national elections, there was no winner in South Africa. So the mandate which was given to political parties was that go away, go and find a way. How are you going to form a government? That's why there was this. The GNU. So there's nothing new really, except that the parties which were not interested at the time might have had an opportunity to assess the situation. And note and saw that there might be a gap for them to contribute to the project called nation building. Because once you don't have a one-party rule, it means that decisions will be taken after thorough consultations. But so far, I think the GNU is here to stay. Not under threat at all. Now, they might have. I'm talking about the other parties that are outside the GNU. If an expansion does happen, who are likely to come? Who did not see this opportunity before? And is it for the exploit or for the nation building, like we are saying? Well, I wouldn't be in a position to know who would be, but I'm not so far privy to what would be the reaction of those parties. But I suspect that
to make things easy, the ANC should just call everybody under one roof and make sure that we understand each other from the word go, including the need to review the statement of intent and also to say what should we do with someone who pretends as if he's got veto powers in the GNU, be it ANC or DA. You know, this big brother mentality tends to kick in at times at the wrong time. And judging by what you have seen so far, 1 year on, you are saying now that the GNU is here to stay. How stable is it now as we speak, the GNU, according to you, General? Irrespective whether it is unstable or not, the GNU is here to stay. It's not because of our liking as politicians. It's the decision of the voters. So if you want to succeed in an arrangement like this, you have to adopt a principle of non-partisanship. But if you are going to be partisan, you are not going to succeed. You are quoted as having said that this might add to this, if the GNU were to be expanded, for example, it might add to the stability, and other parties might not have the opportunity of holding the GNU under ransom. Can you expand on that? Obviously, the more we have more numbers in the GNU, it strengthens the checks and balances. And we can, if we are more, we can raise hands up and say, but DA or ANC, please don't abuse us with your numbers. In terms of the law, this is the situation. You want to convert GNU to be a parliament where you say we must change laws which were passed by parliament. We can't do that. Constitutionally, it's not catered for. Anyone who wants to change the laws, Bella Act, you name them, the doors of the Constitutional Court are open, or even those of Parliament for that matter. And when we zoom into the statement of intent, if you were given an opportunity, what exactly needs to be reviewed there? Well, I think that one, firstly, we need to have regular meetings amongst leaders or those who are involved in the GNU to always compare notes. For instance, we were embarrassed here during the budget period, where the Minister of Finance thought he still has the power, or pretended as if it's ANC is running the country alone by drawing a budget without consulting other parties. That's point number one. Number two is the issue of the budget itself. Are we satisfied with the structure of the budget, or are we were given just a straight jacket, which we inherited from the apartheid, where the big chunk of the money goes to the big cities, the rural areas and the townships are neglected? That should also be our priorities. Number three, the priority which needs to be added to those which were identified by the GNU should be the issue of security. The crime rate is too high. The underfunding of the security cluster, defense, police, intelligence, has to be changed around, give them more resources. In terms of the other priorities, as you know, in the statement of intent, it identified the economy, the unemployment, and so on, poverty. But we need to add the fourth one, which is security. Now, as we conclude, General, you might have heard that a Legacy Foundation talking about the issue of the national dialogue. I want to gauge your concern with your reaction and or your opinion on the issue of national dialogue.
the legacy foundations have since voiced their dissatisfaction with regard to some of the things. Hence, some of them have even withdrawn their participation. What is your opinion with the issue of national dialogue and how the legacy foundations are behaving or conducting themselves? Well, firstly, we support a need to have this dialogue. It's long overdue. And I'm sure I was the only political leader from as early as 1999 saying we need this dialogue or an economic indaba or whatever to look into the performance of the state and where we are heading to. Because there were signs as early as 1999 that all was not going well. So I'm happy that finally it has been agreed to hold the national dialogue. However, the national dialogue program is still yet to be determined. What we are doing this coming Friday is just to launch it. We are still going to elect a steering committee and so on, and then we are going to come up with a program and structure which will take this debate or this dialogue campaign to every corner of South Africa. So as far as the foundations are concerned, I don't think the doors are closed. I still think that they will still be coming back because the people who will be attending the dialogue on Friday will definitely raise some of their concerns and to make sure that no one is left out of this dialogue. So I'm not worried about the withdrawal of, I would say this is a tactical withdrawal to make sure that those in government who are preparing for this, it must reflect the views of South Africans. I see, General. Some people are even going to an extent of saying the fact that we are having a national dialogue, it's a manifestation of the failure of the National Assembly. Well, unfortunately for them, is that the National Assembly will make laws, but the implementation is done by the executive. I would suggest that they point their fingers to the executive. To what extent is the executive hijacking the policies or the agendas of South African government and of the country? I mean, you heard what Zondo Commission was saying. They found that even those in the executive previously were fingered. Now, to what extent have we tried to address those? You can't blame Parliament for that. It's the executive. General, thank you very much for speaking to us. We really appreciate it. Enkosi Mhlekazi. All right. So mixer umgana no FM bara bayibulana bona the General Bantu Holomis. Tabzela swin'wana kantsongo ka leswi va vulavula hi swona ka leswi. So mixer umgana lona FM na kona ku Africa wa vulavula komisa leswi General Bantu Holomis va kha vulavula hi swona va ri timhaka ta GNU va ka vola ti ta tisa ntshamiseko ti ta endla leswaku loko se vanhu vo tala va nghenile laha ka ntirhisano wa nhlangano wa ntirhisano wa mafumele vo ta heta la u pfuna leswaku va ku hetela ku va na ntshamiseko ka mfumo. Mina a vo vona xivandla xa ku kumbexana va ta xi tirhisa ku ti vuyerisa kumbe timhaka himpela ta ku aka rixaka na va ku hi nge swi tivi kambe lexi nga kona i ku swi kahle ku hi va hi ri na mavonelo na miehleketo yo tala no hambana leswi nga ta kota ku hi nyika xifaniso xa kahle kambe va va rhambi anene ku sunguleni hikokwalaho ka yini va nga nghenangi kambe ke sweswi va ve va swi vona ku kumbexani sweswiwani se i nkarhi wa kahle wa ku va nga kota ku va va ya mahlweni ku tirhisaniwa hi ndlela yoleyo. Se yin'wana ni nga va vutisa yona i timhaka leta ta njhekanjhekisano wa rixaka ni ku vutisaka ku mi vona ongeti ku va lava va ti-foundation ti-legacy foundation va teka xiboho swa ku
ku hina hi yimela tlhelo swi nga va swi ri xikombiso xa ku tsandeka kumbe va ku nkarhi a wu se hundza va ha ta va ko ngo va ku ri tindlela tin'wana ta ku kombisa leswaku va lava ku ta katsiwa vaakatiko hi ku angarhela ku nga vi na lava va siyiwaku ahandle hi ndlela yaleyo kambe leswi swo komba ku n'we tanihi vaendli va milawu mi le ku tsandzekeni va ka mi nga kombeteli vaendli va milawu va le ku endleni milawu kambe loko swi ta ka lava va nga ka executive ka vufambisi ku nga vaholobye hi voho va nga vutisiwaku swivutiso swi vulaka ku na voho general ku famba ka nkarhi hi ta va vutisa ku hi 2024 ku fika 2025 kumbe ku fika rini a mi ri xandla xa holobye wa timhaka ta vusirheleli mi endle yini kumbe vatwini va kha kombisa timhaka ta ku tindzawulo teti ti nga ka xiyenge xa vululami na vuhlayiseki na vusirheleli hi ndlela yaleyo ti le ku tsoniweni mali ku nga sweswi swa vunhlori maphorisa na mavuthu hi ndlela yeleyo se ku na mani lava nga vulavula kwala va kombisa timhaka ta ku va hlupheka hi timhaka ta mati se ongeti va masipala wa Vhembe a va swi lavi ku va nyika mati ni ta mi twisa ku va ri yini hi ku xivambula makhutla ku nga vulavuleriwa masipala wa Vhembe va yime ku lunga la layinini ku va va ta bula na hina hi ndlela yeleyo kambe ni nga siya ka vona ni pfumeleli nsungula no hundza laha kokwana mina u ndzi hlayela vusiku byin'wana na byin'wana tatana wa mina u tlanga bolo na mina tatana wa mina u famba na mina ku ya exikolweni manana wa mina u tirha siku hinkwaro naswona ndza swi rhandza loko a fika ekaya a ndzi vukarha man hi rhandziwa ngopfu xana u endle yini namuntlha nghena eka holdmyhand.org.za hi ri swin'we hi nga cinca vutomi bya vona leri i pfhumba ro seketeriwa hi SABC. Mina polisi yo lahla ya khale ya ka Rixaka Funerals ni na mahungu yo saseka ka n'wina mi qualifya ku titsarisela eka ti-switch products leti nga endleriwa n'wina to va na ti-benefits to antswa ku tlula leti mi nga na tona ku fana na ti-rewards benefits tsutsumelani eka tihofisi ta le kusuhi na n'wina kumbe mi fonela eka 086 174 9252 Rixaka Funerals i khampani yo titsarisela leyi nga le nawini FSP number 26415 ku na swipimelo. La a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi va ku hlelela yona Nongoreko Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM tatana Moses Shivambu hi lava Shivambu hlakani mi amukela ka Munghana Lonene FM Nhlekani Bootpet na vayingiseri va Afrika wa vulavula Shivambu mina na mahungu yo tala mahungu ya n'wina hi lava kokwana n'wanonga impela mi ngo hina hi le ku hluphekeni a mi ngo n'wina mi le ku hluphekeni mi hluphekisa yini ka kokwana mi hluphekisa hi muganga wa ka hina hi hluphekisa hi va Vhembe na vakapalamulele laha ka xitichi xa Collins xa vanhu lawani ku ka hi nga ripota mati ku ri phayiphi ya hina loyo ya ka maxoge leyiwani a ma ha ngheni mati ivi hi ya va byela va swi tiva na vona ku yi onheke kwihi va hetelela va xihluka va hi byela ku xa n'wina i boholi loko ma kuma boholi yo yi nga ta va yi pfuna yi nga ya n'wina hi ku leyiwani phayiphi va yi boxeteli ngopfu hi hinta hi ya Vhembe va ya hi hlamula sweswo va GM na va Frida Nkondo va hi byela sweswo mi fanele mi kuma boholi loko ku ta ku hlawuliwa va tile vona Frida Nkondo va ta hi byela ku ri mi fanekele hi ta mi tisela na swifundza ivi ya swifundza impela a va kha va tisa hi 2023 mara ku ta fika sweswi lembe leriwani a hi se kumba mati loko va fonela va Frida Nkondo vo yi tshika yi rile va hetelela va ku vona va le michinini a hi kumi ku pfuneka tatani Khalangi a hi swi tivi ku pele ka va ka Munghana Lonene va nga hi hlamulela vona hi kota ku kuma ku hi pfuneka hi ku hi le ku hluphekeni kukulukumba ngopfu hi hana boholi leswi vula ku a Phugwani ku hava mati ku hava mati masitinini Nemetrini hi hanya hi ku xava loko pfula yi nile ya ku kwele a Nkoveni kwele vanhu va nwa mati ya tiphapasi va swi tiva leswi va GM hi va byerile i va GM tatani GM va lava le Vhembe leyi ene veri vo GM a ni ntwa mi lava van'wana mi kha mi vula kahle mi ku mani Frida ni tshemba mi vula executive mayor se tatani GM man vito ra vona a ni ri tivi tiva sweswo kwale hofisini ya vona va tsalela ri vatini va ku GM i manejara wa kwalaya oh general manager eh oh okay no
nemetwile mani mi ri hi le Phugwana i maheta twa ku va Vavembe va ri yini hi swoswoleswo hi vo va byarisiwaka vutihlamuleri bya ku mi tisela mati Vavembe ku nga ri va Collins Chavani se hi ta vutisa ku vele Vavembe ku va ri yini mhaka yaleyo mani hi pfuneni mi hi vutisela vona kumbe yo beliwa la misaveni ku hi nga hanwi mati ene hi ta mi vutisela a ni ma swi vona ku mi hi byerile ku ma hi themba mi themba hina ku hina hi ta mi susa a vuhlongeni lebyi mi nga ka byona hi ta mi vutisela mani nkomo hi suseni mani n'wantantadze wa ka Changoma wa ka Risimati hi pfuneni va ze va nga swi hlayi swona va ta ku yini munhu wa Xikwembu va lava ku pfuniwa Vembe Xivambo Makhola n'wini miri hi khensile Boothead mo hi kombisa ku ri xiphiqo xa kokwana well hi xitwile kambe mo ni tlhela ni ku ya mahlweni ku ri tanihi Vembe ha swi tiva ku ri ku na xiphiqo lexi xi nga kona hi mhaka ya ku boxeteliwa ka tiphayiphi so tiphayiphi leti tirhelelaka ku ya ka muganga lowu va nga wu hlamusela laha ti kumeka ti boxiwile ku ya fika kwele swi rhelela ku ya fika kwele vo blocks eMhlaveni hi ku hambanahambana ka muganga na yin'wani muganga kwala aka xifundzatsongo xa Vembe mara mo ni kombisa ku ri tanihi xifundzatsongo ku na pfhumba kumbe nongonoko lowu hi nga ka wona wa ku famba kha hi hlomulela tiphayiphi leti ti nga ngheniseriwa ku fana na tolo a hi ri na vona mukhanselara wa ndhawu liya ya le Phugwani la aka Xikundzu la ku nga endliwa ti-illegal connections to tala ngopfu la a ti ri ku hlomuleriweni because ku na muganga wa ku fana na le ka ve ri kwini la na lowu nga kumiku mati hikwalaho ka ku boxeteliwa ka tiphayiphi ka Nkavelo so pfhumba leri ta mahlweni ku susiwa illegal connections ku endlela ku ri tindhawu leti nga kumaka ti kuma mati mara ku tlhandlekela kwalano Boothead mo ni kombisa ku ri borehole yi nga khomitiwa hi executive mayor yi ta ya mahlweni muganga lowuya wu kuma loko hi langutisa kha hi kambisisa ku ri within cycle ya tin'hweti timbirhi kumbe tinharhu borehole ta va yi drillwile aka muganga lowuya va vulavulaka hi wona Boothead leswaku ku endlela ku ri ku hunguteka enkayivelo wa mati mara hi kha hi vula ku ri swilo leswiwani swi ta famba swi ri swimbirhi kwala ka vhiki reri swi ya swi le ku yeni mahlweni hi ta kota ku ya tsemiwa tilayini leti ti endla ku ri mati ma nga fiki ka muganga leyi nga fikiki na ku hi kha hi kombisa ku ri n'wina mi boxetelela ku tiphayiphi va ta fane loko ku hlomuleriwa loko vo ngeta va ya boxa va ta fane va pfuleliwa milandzu hikuva va fane va swi tiva ku ri loko vanhu va fane va xa tiphayiphi kumbe loko va lava mati va fane va tshinela a Vembe kumbe va tirhisa ti-ward councillors ta voho leswaku ri swi endlisiwa ku yini hi ku hi na swiphiqo Boothead swa ku mi kuma ku ri loko swi ta hala ka planning loko mi kuma ku ri a mugangeni etindhawini vanhu va plana swilo swa vona va ti endlela hala ka masipala a swi fiki kusuka kwalano vanhu va lava mati mi kuma ku ti-budget a ti koti ku va ti famba kahle ku endlela ku ri vanhu va kota ku kuma leswi nga fanela hi minkarhi leyi a va fanele va swi kuma hikuva swilo swi nga pulaniwangi kahle kusukela kwale hansi kambe a hi tlheleni nyana katsongo swilo leswiwani mi swi vulaka hinkwaswo Xivambo swo kotlana na xirilo xa mukhegulu kumbe mi endla hi mhaka ya xirilo xa vona hi ku mina minkarhi ya ku tala loko ko fona vanhu va xinuna va twala ku va ha ri vantshwa sweswo kutani no hleketela ku va na ti-interest va na ku tsakela ku kumbe tender ya yini lavawani va tlhela va mi byela va ku mati vo xava se swi vula ku n'wina mi va nyika midende hi hala ivi mi va tekela mali hi hala mi va xava mati Boothead hi swilo leswi ni hlamuselaka ku ri a sungulangi laha ku sukela vonjelele Boothead ni vula ku swona swilo kotlana leswiwani swilo kotlana swa xivilelo xa mhani na leswi mi swi tshembisaka namuntlha ya ni nga vula ku swi yo kotlana ka rin'wana hi ku minongonoko yi kumeka yi ri kona leyi vonaka ku ri ku voniwa ku timhaka ta mphakelo wa mati Boothead
a ti yimanga kahle loko hi kha hi kambisisa hi endla analysis hi kume ku ri hi ndlela leyi ti-illegal connections ti nga xiswona Bootpad swi vava ngopfu hi ku vulavuriwe na tihosi ku vulavuriwe na ti-stakeholders hi ku hambanahambana ka tona ku ri a va swi twisisi ku ta va na pfhumba laha se ku nga ta sunguriwa ku ri ku swileswiwani ku luwa na swona na ku ri hi lava ku ri hi khomisana na tihosi na ti-stakeholders hi ku hambanahambana hi ku swi le ku onheleni ka vaaki muhaxi swo endla onge ri a ku le ku tirhiweni ku le ku tirhiweni mara loko vanhu se ku ve n'wina tanihi van'watipolitiki ke mi vulavurile n'wina mi n'watipolitiki n'we mi tirha ehofisini kambe van'watipolitiki vona mi va rhambile va vulavula hi ku a khale ngopfu lembe rin'wana hi tengile ya ku un'wana wa n'watipolitiki boxini andla khawaxi hi tenge kwala ka Afrika wa vulavula ma vulavula na vona van'watipolitiki na vona ku va swi tiva ku hambi va ri van'watipolitiki a swi vuli ku va fanele va ndla hi ku rhandza va boxa na ti-main line. ntiyiso mhaxi loko ku fika la executive mayor va vitana ku vo Ndhavezitha na ti-stakeholders hinkwato i mhaka ya swilo swa ku ri ku vulavuriwe na un'wana na un'wana ku ri vanhu a va swi tivi a va vi aware ku ri leswi swi nga ku endliweni a hi swona swi le ku onheleni ka vanhu van'wana hi ku ya mahlweni Bootpad phela vanhu va fanele va swi tiva ku ri na wona mati lama hi vulavulaka hi wona ma yisiwaku a vanhwini hi vembe a yi ma kumi mahala Bootpad va ma xava aka ndhawu ya swa mati so va fanele va swi tiva ku ri mati lama ma fanele ma tlhela ma tliliniwa mati lama ma hakeriwa ene ku fanele ku va na tindlela leti nkarhi wun'wana sweswiwani hi fanele ku vona ku ri ku na tindhawu laha mi kumaku vanhu va ma kuma mati hi ku olova va fanele ku lava fanele ku va hakela Bootpad a hi hetiseleni ni nkarhi wu ni siyini a hi hetiseleni ni vulavula na vanhu va le Phugwana sweswi mi ri yini ka vona va ta kuma mati rini sweswi yana hlamusela ku ri kusuka sweswi ka cycle ya tin'hweti tinharhu ku ta ku ya boxiwa ku ta va direliwa mati ku endla leswaku va ta kota ku kuma mati leswa tin'hweti tinharhu ni swi twile leswaku ku ta kha ku ndeka yini kusuka namuntlha ka kokwani lava va nge le ku xaveni mati ku va nga ha xavi mati mi ta va mi kha ma pfuna njhani ku sukusana namuntlha sweswi hi nge le ku vulavuleni tolo hi bulisani na ward councillor Bootpad ku endlela ku ri hi ku hina matiraka xiphiqonyana i ku ri matiraka ma hina ma famba ntsena 10,000 kilos ma ya service man'wani ma onheka na sweswo taniya so mara through ward councillor hi ta vona ku ri ka nongonoko lowuya wa ku phakela muganga leyi yi nga na swiphiqo swa mati va tlhela va tlheriseriwa ku vona ku ri va nga hlupheki ku ya mahlweni mara se loko ni va vutisa rini ku mati va ma kumini Phugwana ni lava ku swi kongoma xivambu ku na hi kota ku swi tiva ku a Phugwana mati va ta sungula ku ma kuma rini lama ma swifunda loko ma ha lunghisa leswiya swin'wana swa tin'hweti timbirhi na tinharhu namuntlha yo ravumbirhi Bootpad hi swona nge ri ku na nongonoko lowu wu yisaku mati emugangeni hi wa vungani a Phugwana koma ku specifically ku ri namuntlha va ta kuma hi ku a ni hi fanele sweswiwani hi tlhela hi suka la hi vulavula na manager wa technical ku vona ku ri va ta va tlherisela namuntlha kumbe mundzuku kumbe mundzani na hi ku swona hi ntiyiso swi twele nongonoko le ku yeni mahlweni na vona va ta tiya hayi sweswi ripotile a ma ri ku yeni mara hi mhaka ya sweswiwani ni nga switsunyana ni nga swi hlamusela va ta tlhela ku voniwa ku ri nongonoko lowuya va tlhelela ku ri va kota ku ya mahlweni inkomu nongora ku humerisiwa incindani Eric Mabasa ni khalanga Pat Mathebula a hi kumeni nongonoko wa dzumba na mina na Ike Ngoveni la nga cisitela xikipa kambe na mahungu andaka mahungu ya misava na un'wa Chauke mi ri ndzi kwi eJohannesburg Tembisa Alex na Soweto ku ya kwala ka Khiso tshama na hina eka 103.2 FM Munghana Lonene FM Magombandlela